U Šitským Červeným krížu stretli sme ľudí zo vyseleného i vyľatého valalu Jamena. Katastrofa, znači. Nećemo se vratiti. Kada se sve povuče, kad sve, ja ne znam od čega ćemo živjeti. Strašno. Ima 2 dece male. Katastrofa. Nažaľ, sprem toho, co sme videli na terénu, podobná súďba ľahko možlivé čeka i Valal Morovič. Nachodzíme się blisko pri Valale Jamena, gdzie, jak co widzicie, woda nažaľ našla svoju drahu ku sušedným Valalčiku. U druhej fazi sme evakuaciji z Moroviću i z Višnjićeva, gdje še starši od 60 roku hori osobi z invaliditetom idu direktno do Rumi. Ohorčení žitelje Morovića nie žadali davac vyjavi i u jednej chvíľky nás Lemco nevyhnali zo ich valalu. Vjerojatnie nie znajući, co se slučuje u ich sušednim Valalčiku Jamena, točnejše už dalej od njoho, gdje rika Sava preljala kaldermu, preljala zaštitni nasipi i uljivaše i poljni riku Bosut. Bez ohľadu na toto, jak nás Morovičania vyprovadzili zo ich mesta, my im žadáme, že by háci, ktorí napravili na kritičných mestoch kolo Valala, vytrimali.